አምላክ ይረዳኛል፣ ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል። በስደት ብኖር በባዕድ ሀገሬን ጥዬ ብሰደድ የአባቶች አምላክ ይረዳኛል፣ ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል። እያረገልኝ ገደሉን መንገድ እየሆነልኝ ባዶ ዘመድ ብርቅም እንኳን ከቅድስት ሀገር ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር፣ ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር። በስደት ብኖር በባዕድ ሀገሬን ጥዬ ብሰደድ የአባቶች አምላክ ይረዳኛል፣ ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል። Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Sadan Waaqayyo tokko Amiin. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii Buzee YouTube akkam jirtu nagaa keessanii bakka nagaan dhuftanii bakka nagaan eeddan nooraa seenaa isiniin jenne hordoftoonni amantaa Ortodoksii Musliimaa waaqeffataa hunduma kan taatan biyya keessa ala kan jirtanii nageenyi Waaqayyo lafaaf bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gooftaan badii balleessaa cubbuuf dadhabbiirra daddarba keenya osoo nutti lakkoofne arjummaaf jaalala isaatiin yeroo kanaan kan nu ga'e galanni ulfinni Waaqayyo uumaa keenyaaf galanni ulfinni haa ta'u. Amiin. Baga jiraattanii yoo nageessan hundumti keessaniyyuu warri chaayinaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuu hin dagatinaadha. Warri maatii taatanii jirtan immoo share gochuu hin dagatina akkasumas immoo like kennuu hin dagatina isiniin jedha. Warra biraan qaqqabniif immoo እንግዲህ ሼር gochuun na bukkee dhaabadhaa isiniin jechuun jaalladha obboloota koo hunduma keessaniyyuu hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja baduu kootiif immoo dhiifaman isiniin jedha xiqqoo ishee haalli qilleensa ishee inoo itti kanaaf hin badin isiniin jedha egaa ho'a hin argitu waan ta'eef iyyuu kanatti hin badin isiniin jechuun jaalladha. Akkam turtii maal fakkaata qophiin bara haaraa kun akkamii bara haaraa kanammoo akkamittiin simachuu qabna isiniin jedha. Bara haaraatti gaafa seennu wantoonni nu barbaachisan hedduun hin jiru. Gaafa biyya jirru kun immoo gaafa daa'ima taanii jirrutti uffata bitachuu barbaanna. Uffata jijjiirrachuu yookiin uffata haaraa bitachuu barbaanna. Garuu immoo gaafa yaadni nuuf galee immoo gaafa jireenya barruu qalbii jijjiirrachuudhaaf hawwina jechuudha. Egaa hundumti keenya iyyuu qalbii jijjiirrannee laphee haaraadhaan dhiifamaan jaalalaan tokkummaadhaan gara bara haaraatti akka baanu Waaqayyo gooftaan fedhaa biyyama isaa nuuf haa taasisu. Waaqayyo gooftaan laphee lidiyaaf bane hunduma keenyaaf nuuf haa banu isiniin jecha. Egaa har'aa waa'ee bara haaraallee miti kan qabadhee dhufee mata dureen ani irra qabadhee dhufee waa'ee shamarran biyya Arabaa jechuudha. Akkasuma tajaajiltoota onlaayiniirraan tajaajilan ilaallata jechuudha. Fakkeenyaaf ana gadiyaa. Ana dabalatee jechuudha yeroo tajaajila onlaayiniirraan tajaajiluuf gaafa biyya galle maal fakkaanna akkasumas immoo ilaalchi namoota ijoollee yookiin shamarran biyya Arabaatiif qaban maal fakkaata kan jedhuu fi akkasuma immoo walaloo gabaabduu obboloota koo azaaba keessa yookiin biyya Arabaa keessa jiraataniif qabadhee dhufe jechuudha. Hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma irra deebiidhaan warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Warri immoo maatii naaf taatanii jirtan immoo like share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Gara yaadichaatti gaafan galuu ijoolleen yookiin immoo shamarran biyya azaabaa keessa jirru hunduma keenyaaf jechuudha. Gorsa akka gorsaattis immoo akka hubannoo warreen biyya keessa jiranittis jechuudha. Egaa hundumti keenya iyyuu qalbeeffannaadhaan dhaggeeffannee dhugaadha moo dhugaa miti isa jedhu waliin ilaallaa isiniin jedha. Bakka yaadni kun sirrii ta'etti immoo yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቡዜ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች ቤተሰቦቼ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን ቆያችሁ፣ እንደምን ደረሳችሁ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ቆይታ፣ ስራ፣ ህይወት፣ ጤና ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው።
በሀገርና በአሕዛብ ሀገር ላላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሰላማችሁን እንደ ምድር አሸዋ ብስት ያደርግላችሁ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጥፍት ብያለሁ። እንግዲህ በመጥፋቴ ደግሞ ይቅርታ በማድረግ እያልኩኝ ዛሬ መጥቻለሁ። አየሩ በጣም ይሞቃል እና ያው እንደምታውቁት አሁን በጋ ስለሆነ ይሞቃል። እንግዲህ ሀገራችን ያሰኘኛል በዚህ ሰዓት እንግዲህ ዝናብ ባየን ምናምን ነው የሚያሰኘን። ሀገራችን ብንሆን ደግሞ ኧረ እዛው አዛብ ሀገር ብንሆን ይላል ልባችን ሁለት ነው እና እንደዛ ነው የምላችሁ። በተረፈ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ላልሆናችሁና ቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበርቱኝ፣ ከጎኔ ቁሙ እላችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ አሕዛብ ሀገር ወይ ደግሞ በሰው ሀገር ተሰዶ ለሚኖሩት እህትና ወንድሞች፣ ያው እህቶች በብዛት ማለት ነው፣ እኔን ጨምሮ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው የምላችሁ። ግን በመጀመሪያ እንዴት ነው እንቁጣጣሽ መታለች። እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ ማለት ደርሷል። ለምለም እንሄዳለን ወይስ አንሄድም? ድሮ እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ ቤተሰብ ጋር ሆነን እያለን ልብስ እንዲገዛለን ነው እንግዲህ ለምለም እንሄዳለን። አሸንዳ ይባላል በሌላኛው ሀገር፣ በትግሬ መሰለኝ። እና እንቁጣጣሽ ስንሄድ ልብስ እንዲገዛልን ነው የምንፈልገው። አዲስ ልብስ መልበስ ነው የምንፈልገው በዛን ቀን። አሁን ግን ሀሳብ ሁሉ ሲገባን ምድራዊ ሕይወት ከንቱ እንደሆነ ስናስብ ደግሞ ንስሐ መግባት፣ ልባችንን መቀየር፣ በንጹህ ልቦና ወደ አዲስ ዓመት መለወጥ ነው እና የምናስበው እና ሁላችንም ሀሳብ ሆኖ እግዚአብሔር አምላካችን በንስሐ ታጥበን ከኃጢአታችን ታጥበን በንጹህ ልቦና አዲሱን ዓመት እንድንቀበል መድኃኒዓለም ይርዳን። እንግዲህ እየተጣለን ታርቀን የተቀያየምን ይቅርታ ተባብለን በንጹህ ልቦና እና በፍቅር በአንድነት ይሄ ዘመን ይሄ 2014 አሮጌው ሀሳባችንን፣ ጭንቀታችንን፣ ሀዘናችንን ሁሉ ይዞ እንዲቀር እኛ ደግሞ ደስታን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ ሰላምን ለሀገራችን ለቅድስት ኢትዮጵያ ሰላም እንዲሆን በንጹህ ልቦና በይቅርታና በምሕረት በአንድነት በፍቅር ሆነን መሸጋገር አለብን። ይሄ የሁላችንም የምንወጣበት ግዴታችን ነው ማለት ነው። ማንኛውም እምነት ያለው ሰው በንስሐ ታጥቦ ልቡን አጽድቶ ወደ አዲስ ዓመት መሄድ እንጂ ልብስ ብቻ ቀይረን ልባችን ግን ቆሻሻ ከሆነ ከንቱ ውዳሴ ይሆንብናል ማለት ነው። እና በነገራችን ላይ ዛሬ ስለ አዲስ ዓመት እና ስለ ንስሐ ጉዳይ ላወራ አይደለም የመጣሁት። ግን ያው ደርሰዋል ዓመት በዓል አዲስ ዓመት ይሸታል። እንግዲህ ዛሬ ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ያው 2014ን ዛሬ ጭጭ አድርገናታል። እንግዲህ ወደ 2015 ለመሄድ እንግዲህ 5 ቀናቶች ይቀሩናል። 5 ወይ 6 ቀናቶች ነው የሚቀሩን እና ስለዛ ነው እንደዛ ያልኳቸው። ባይሆን የዓመት በዓል ዋዜማም ይሁን ስለ ዓመት በዓል እንግዲህ እናወራበታለን። የተለያዩ ዝግጅቶች፣ ግጥም፣ ዝማሬ ምናምን ይዘን እመጣለሁ ማለት ነው ለአዲስ ዓመት። እንግዲህ ለዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት በመጀመሪያ እንደጠቀስኩት አሕዛብ ሀገር ለሚኖሩ እህቶቼ እና ወደ ሀገር ሲገቡ ደግሞ የሚሉት አባባሎች ለእህቶቻችን የሚሉን ከቤተሰብ አንስቶ ከወንድም እህት አንስቶ አሕዛብ ሀገር ላላዩት ለእኛ ምን እንደሚሉን የሚሉን እኔ ማለት የታዘብኩት ነገር በእኔ ላይ የደረሱት ነገሮች እንደዚሁም ደግሞ ለእኔ የተባሉት ነገሮች ስሰማም ደግሞ ለእህቶቼ ከአሕዛብ ሀገር የገቡት ነገሮችን በአንድ ላይ አጠር አድርጌ ለሚሰማ ሰምቶ መድፍ የሚደፋ ሳይሆን ሰምቶ እውነት ይሄ የአሕዛብ ሀገር ልጆች ችግር ነው፣ እውነት እነሱ ተቸግሮ ነው ብሎ በራሱ ውስጥ አድርጎ የሚያስብ ሰው እንዲሰማ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እስከ መጨረሻ ድረስ አዳምጡት። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ አዲስ ያልሆናችሁ ወይ ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ከጎኔ ሆኖ እላችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ሀሳብ እገባለሁ። በዚህ ምላችሁም ወዶ በመጨረሻ ላይ ግጥም አለኝ፣ ግን ግጥሙ በኦሮምኛ ነው፣ ይቅርታ ልላችሁ እወዳለሁ። እንግዲህ በአማርኛ ደግሞ የተቻለኝን ቃል ጽፌ እመጣለሁ። ዛሬ ግን ይዤ የመጣሁት እንግዲህ በኦሮምኛ ነው። በኦሮምኛም አማርኛም የምትችሉ ልጆች አላችሁ
ባይዘው ግን ደግሞ አማርኛ ብቻ የምትችሉ ስላላችሁ ስለማውቃቸው ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ሁላችንም ጋራ ይሁን ባላችሁበት። እንግዲህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ ወደ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ዝግጅቴ ላልፍ ነው እላችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። እየባረከን የእጆችን ስራ Egaa guyyaa har'aa waa'ee ijoollee biyya Azaabaa yookiin immoo gara biyya yeroo galanitti maaltu jedhama? Engidihi akkuma beeknu nuti ijoolleen biyya Azaabaa keessa jiraannu waa hedduu dabarsinee waa hedduu baannee jiraanna jechuudha. Waa hedduu eenyumtiyyuu kan nuuf hin beekne nuufi nuyi yookiin Waaqayyoon qofa kan beekudha jechuudha. Nuti kan baannu jechuudha. Garuu gaafa biyya Azaabaa deemne jennu hunduma keenya warreen biyya keessa jirru nu jaalatu. Maaliifii qarshii qabdi jedhu akkamittiin qarshiin sun akka dhufu garuu hin beekan jechuudha. Kan beeku nu qofadha jechuudha. Shamarran biyya Azaabaa keessatti iyya isaanii dandeessee arraba isaanii dandeessee beeloftus qooqa ishee hidhattee dheebottus otoo hin dhugin dadhabdus dugda ishee hidhattee utuma dadhabee hin jedhin kan hojjettudha. Utuma dhukkubsattuu kan hojjettudha. Mataa ishee hidhattee dugda ishee hidhattee jechuudha. Guyyaa takkaaf yookiin sakandii takkaaf irree kan boqonnaa ishee birlaanne jechuudha. Baay'ee kan migarmaachuu nagar waan isin ajaa'ibu keessaa baay'een keenya hin furdanna gaafa biyya Azaabaa dhufu. Garuu kan biyya keenyatti kan nyaannu sadi nyaanna dhugaas hin jira. Mis qursii nyaanna, misaa nyaanna, irbaata nyaanna. Inni danda'a maqsasiisti dabala. Garuu biyya Azaabaatti si'a lama qofa nyaatama jechuudha. Qursiidha, kaza irbaata. Misaan hin jiru, maqsasiin hin jiru, maaltu hin jiru. Hin furdanna. Maaliif furdattu yoo jettanii nyaannee miti kan furdannu. Garuu immoo beelofnees miti kan jiraannu galata Waaqayyo. Waaqayyo nuti yoo beelofnerree inni yaa'u namni foonii nyaata qofaan miti kan dhaabannu nuti hundi keenya iyyuu kan beekuu qabnu jechuudha. Nyaata qofaan miti kan dhaabannu. Humni Waaqayyoo nu keessa jira waan ta'eef Waaqayyo gooftaan nu wajjin jira waan ta'eef dhaabanna malee nyaata qofa nyaannee miti jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee hin furdatu, hin jijjiiramu, hin diimatu. Diiminni yaa'u ho'i biyya keenyarra isa kanatu ho'a. Garuu dhiisumaa firiijii keessatti affanamnee teenyuuf kan diiman. Baay'ee irree diimtuu miti hin diimadhus. Ani akkuma hin jirutti hin jira galata Waaqayyoon. Obboloonni keenya immoo warreen ittiin toliin kan diimatanii jiru. Gaafa yaaddoon isaan fixu nama dhukkubsatee ka'e mee ilaalaa. Nama mana yaalaa seenee ba'e mee ilaalaa. Baay'ee diimata, baay'ee addaata. Istii dubartii deessee kaa'ate ilaalaa. Maaliif iffin jettee jirti waan ta'eef hin diimatti. Garuu nutti tolee waan diimanni itti fakkaata namootaatti jechuudha. Yookiin immoo nutti tolee waan furdanne itti fakkaata namootatti. Laa kun dogoggora dhugaan isin jira. Tokkoffaa maaf furdanna yoo jenne kan fayyadamnu sukkaaradha baay'inaan. Sukkaara xaafaachii fayyadamna jechuudha. Biyya keenyatti nyaata madaalawaadha kan nyaannu. Nyaata madaalawaa waan isin jedhu nyaatni keenya mi'aawina hin qabu. Mi'aawu dhama sukkaaraa hin qabu. Kan keenya nyaata sirraadha jechuudha. Garuu asitti biyya Azaabaa keessatti hundi isaayyuu nyaanni harki caalu yaa'u sukkaara baay'ata jechuudha. Kanaaf sukkaarri immoo maal godha qaama keenya ofuma isaa addaanu ofuma isaa furdisa jechuudha. Garuu gaafa biyya keenya gallee iddoodhuma duraa sanatti deebina. Iddoodhuma duraa sanatti. Gaafa biyya baatu limmoon fakkaata. Gaafa biyyatti deebitu garuu barreessisee suufa warreen jennu jira. Dhugaa waa baay'een taasifamu. Barsiisadha jennee fa'aa kan dhaggeeffannu barumsa keessa isa kana fidanii kan jedhan. Ila sammuudhuma keenya xiqqoo ishee nu eegaa fileessa. Gaafa kana dhageenyu nuti nyaannee miti. Gaafa biyyaa baanu sirriidha uqqannee baana. Dhiphina keessaa baana. Lammaffaa immoo mana kam nu seensisa jennee yaanna. Waa baay'eedhaan dhiphanna. Waa baay'eetu keessa keenya gala. Nyaatani miti namni kan furdatu. Namni yoo hin yaanne ta'e hin furdata. Ila Waaqayyo eebbisnaan namni bishaan kubbee takka dhugu ganama kee kubbee takka dhugu hin furdata dhugaan isin jira. Garuu warri biyya keessa jirru kamitti yaanna. Biyya Azaabaa deemtee furdattee dhuftee ruuziif furdisee maaltu furdisee. Ruuziin baay'isawee nama hin furdisu. Ruuziin nama huqqisa nama goggogsa malee jechuudha. Garaa namatti baasa. Malee furdina foonii namaaf hin laatu. Ani akka kootti garuu nyaataniiti kana furdate. Bargatu gaafa biyya kootii bahu baay'ee qal'oon ture.
keessattuu gaafa biyya beerutti deemu baay'ee ishee qal'oon ture. Garuu gaafan galoo nama biraa ta'e. Gaafan deemu kiiloo 48 yoon ta'u gaafan garuu galu kiiloo 65 ta'e. Ingidiህ kan nyaadhu guyyaatti si'a lama qofadha jechuudha. Isheeyyuu ingidiህ harka namoonni haadha ormaa ilaala. So nama eebbifame ofii keetii amma barbaadde fudhadhu nyaadhu jedha malee isaan kan isinii qunxuran kan namaaf qunxuran harka isaan ilaalle harka haadholii keenya keessaa baanee harka warra hazaabaa ilaalla. Kan immoo sirumayyuu immoo gaafa tirraafii isaanii nuu kennanii jiru. Tirraafii sanas fuudhannee uma nyaannan tuffannu. Garuu biyya keenyatti hoo kan abbaan keenya dhiisee nyaannu dhugaasanii jedha. Garuu hunduma isaa garaa keenyatti gadi qaban. Gaddinus, boonyus, dhiphannus, dhukkubsannus keenya keessa keenya qofatu danda'a. Gaafa maatiin keenya nuu bilbilan maal jenna? Nagaa galata Waaqayyo. Ara amma natti tole, dura natti hin tolleerre yoon jedhe, amma natti tole hin jedhe. Maaliif hin dhiphatu kaa? Isaaniif yaada kan koo dagadhee jechuudha. Hundumti shamarran hundumti akkasitti yaadu. Garuu tarii sababa shamarran tokkootiin shamarran hunduma hin balleessina. Shamarran hundi tokko miti. Mee garaan haadhaa tokkodha miti. Garaan haadhaa tokkodha. Garuu obboloonni dhalatan adda addadha. Haadha tokko keessaa baanii garaan haadhaa buburreedhaa jedhu. Fakkeenyaaf gaafa Finfinnee roobee hoolota hin roobu ta'a. Gaafa hoolota roobe immoo hamboo hin roobu ta'a. Gaafa Wallagga roobe Arsii hin roobu ta'a. Garuu samiin tokkichuma. Samiin nuti asii olii ilaalu tokko. Namoonnis akkasuma nutis jechuudha. Nutis shamarran jirra shamarran yaada keenya guutummaan guututti kaayyoo ittiin manaa baane kaayyoo itti biyya keenyaa baane kan ittiin yaadnu hin jirra. Kan immoo callisnee yommuu mootummaa abbaaf taa'amee haadhaaf taa'amee dureessota hundumti nuu guutee jiru biyya alaabaa deemeen ofii koo hojjetadhee birrii argadhe jennee bichaa warreen deemnu hin jirra. Kaza yoo galles dhimma koo miti yoo nagalchanis dhimma koo miti inni onlaayinii irra teenye kan shubbisnu hin jirra. Kan diraamaa adda addaa hojjennu hin jirra. Sababii kanaaf sababbii shamara tokkootiif shamarri hundumti ishee walitti qabama jechuudha. Tokko inni kun. Lammaffaa immoo gaafa biyya gallee achi horiftanii koortuu nama hin dubbistanii nama bira naxxanii dhugaan isiniin jedha nuti jechuun gaafa biyya galle nama mana hidhaa keessaa baheedha. Bilisu badhaame. Mana hidhaa keessaa baanee boqonnaa argachuu barbaanna. Boqonnaa sammuu nama waliin galu. Ila waggaa 5 teenya ta'a waggaa 3 teenya ta'a waggaa 4 teenya ta'an beeku. Sammuu keenya keessaa amma boqonnaa argannutti yookiin amma namoota yookiin maatiin keenya nutti haaraa ta'a kana beekaa. Jaalannee miti. Ani isinitti immoo biyya galee maatii koo bira yookiin immoo faazarii koo bira lakkoofsan si'a 2 moo 3 qofan naqe. Ila kophaa na filachiisa. Kophaa sammuu kee isaa asitti caacatan sammuu nu tuqee dhugaan sini iyyi isaanii mataa si zoorsa. Iyyi birciqqoo mataa si zoorsa. Iyyi bishaanii mataa si zoorsa. Iyyi maashinoota adda addaa mataa si zoorsa. Kanarratti iyyi isaanii noormaalii inni ulfifamisa. Kanaaf caacata san hunduma dagachuudhaaf kophummaa filannaa. Hin callisna. Okay. Inni kuni warreen sammuu keenya dhiphinaan guutamee akkamittiin gara biyya kootti galee boqodha warreen jennee yaannudha. Garuu kuraatii sinitti fakkaatin. Dhuguma siniin jedha biyya azaabatii gaafa biyya gallu wanti hundumtuu nuti jijjiirama. Maaliif akka ta'e hin beeku. Hin jijjiirama. Nama jibbisiisaa, maatii jibbisiisaa, obbolaataa ta'uu jibbisiisaa bakka. Ani maaliif akka ta'e ingidiih Waaqayyo yaa beeku. Garuu hubadhaa dhugaa. Namni tokko rakkatee malee beekaa miti. Baay'isawuu yommuu jirra. Gaafa gallu kan taayitii gixxum goonee uffannee utuma nama laallu bira darbinu hin jiru. Tarii yaadachuu dhiisuu dandeenya. Hin murteessu dagachuu dandeenya waggoota dheeraa yoo ta'e. Namni sun nuun hin dagatu nu akkuma jirrutti taanee yookiin fuula keenya qofa diimata ta'a. Yookiin immoo bakka yookiin hin qallanna ta'a yookiin hin furdana ta'a. Garuu iddoodhuma sana jira. Garuu warri kaleessa ani daa'ima jedhee gatee deemee kan na beekanii gaafa nani galutti nama biraa ta'anii na eegu. Dagachuu hin danda'a. Warreen immoo callisnee homaa arginee jennee darbinu hin jirra. Ija keenyatti manasirii godhannee taayitii keewwannee taakurra jennee qacqwa ajajaa biyya koo hin jira jennee boorsaa keenyaan gatannee callisnee homaa nama beennu bira isin beennee barmaaloo dhiifama jennee darbinu hin jiru.
Kun sirrii miti. Ilaa ani har'a biyya hasaabaa deemee qarshii argadhee jijjiirramee nama ta'e. Kaleessa garuu eessan ture? Nama uffata ciccitaa uffadhudha. Nama saamunaallee dhabee andoodeen uffata miiccachaa turedha. Ela har'a surreedhaan kanan deemu kana kaleessa qamisii asiin citaa, asiin abiddi gubataa, asiin maal ta'e kanan uffadhu ture. Kanarra taakkoorra dhaabadhu shabaxiin birrii hin beeku. Shabaxii birrii 15 yookiin birrii 7 kan bitamu hin jiru yeroo sana. Isa kanan dhabee luka duwwaa deemudha. Luka duwwaa deemee baradheera. Isa hundumaa dagannee garuu kanarraa qarshii har'aa bichaa laallee warreen of tuullu hin jirra. Obboloota koo shamarranii gara biyya Azaabatii gara biyya keessanii yoo galtan please gadi of qabummaa yaa horannu warri of tuullu jechuudha. Sinitti immoo ani gaafa biyya Azaabatii galu uffata durii uffadhe dhugaan sinin jedha. Warreen na argan warreen viidiyoo kana argitanii dhageessanii warreen na beektan argitanii uffata akkamii akkan uffachaa ture jechuudha. Biraazariin koo keessa darbee akkamittiin akka gad of qabdaati. Maa qarshii oomirra raftamoo tiraasii godhattee duuta laata guyyaan naan jedhee jira jechuudha. Maaliif kaleessaan eessan ture? Guyyaa kaleessaa sana hunda gadhee nan deebi'a tarii hin beeku guyyaa kaleessaa sanatti. Hin beeku hojii waaqaan beekamu. Tarii achitti deebi'uu hin danda'a. Har'a silaan argadhee bichaa miti. Inna warreen akkas goonu gad of qabummaa keenya haa daballu. Warreen immoo nuuf hubachuu dadhabdan tarii jijjiiramuu dandeenya. Tarii immoo beekatumaaf iyyuu immoo uffu bakka ani mana hidhaa keessaa baheera maaloo har'umarreen uffuu jedhee akka barbaadetti uffadhee baasu guyyaan itti jennu hin jiru. Kuni ingidii mana hidhaa keessaa namni waan godhu hin beeku dhugaas ni jira. Qilleensi itti jijjiiramaa namni itti jijjiiramaa waan qabee gad lakkisu wallaalu jechuudha. Lafa nutti dhiphata natti fakkaata dhugaas ni jira. Gaafa daa'imni dhalattu gara haadha ishii dhiphoo san keessaa gaafa baate addunyaa kanatti gaafa dhuftu hin boonya gaafa addunyaa kanatti dhuftu. Nuti sama gaafa biyya keenyatti gallu boo'icha gammachuu hin boonya kan sin ajaa'ibu jechuudha. Hin boonya. Ingidii namni hin boonyes jiraachuu danda'a. Garuu hin boonya. Kanaaf warri biyya keessa jirtanii nama hundaa shamarran biyya Arabaatii sila dhufte bicha quuqama qabaachuu dandeessi, dhukkubbii qabaachuu dandeessi, madaa qabaachuu dandeessi. Warreen achi dhuftas sin akkanuma hin jedhinaa nama hundaa argitanii dura nama ilaalaa. Dura na ilaalaa ani maalidha akkamitti dhaabannaan koo akkamitti adeemsi koo akkamitti simannaan koo akkamitti nama nagaa gaafadhaan. Noormaaliin gaafachaa jira moo yookiin immoo akka xarfaafaa wayii anarra biyya Azaabaa deemee diimadhee gurraachaan cabbatu hin jedhaa. Moo ani biyya Azaabaa deemee dhufe Ameerikaan ceene teenyeenya eessuma yoo deemne koo teenyeenya nu shitti beetii dhiquu dhufne gaafa gallu garuu of tuuluu miti. Ofis hin tuullu gadi of qabna. Nama hunda shamarran hunda ija shamarran takkittiitti ilaalina. Please. Rakkina ishee hubadhaa fi tarii isin bira yoo darbite guyyaa jalqabaatiif namoota hedduu bira darbee jira osoo hin beekin jechuudha. Guyyaa jalqabaatiif namni na beektan na dubbisa. Guyyaa lammataa yoo isin bira darbe dhuguma nan koora jechuudha. Har'a isin argee boruma jeessin hin dagaddu. Garuu immoo warreen engadda argeen ture. Har'as natti dhufe daandiitti yookiin natti dhufte daandiitti. Kas jedha taanaan dhuguman xibaaraa koo oofaa jira xibaaraa kiyyan xabaaraa jira jechuudha. Garuu immoo isin har'a na argitanii na dubbistanii borummoo yeroon deebi'ee isin dubbisu addadha jechuudha. Shamarran addamaa addatti jiru lakkaa jettanii hubattu jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keenyayyuu yeroo biyya Azaabatii gallu gad of qabummaa godhannu shamarran warreen biyya Azaabaa keessa jiru. Akkamittiin akka biyya Azaabaa jiraannu hin beektu maal keessa akka jiraannu hin beektu waca akkamii keessaa bicha hin beeku hunduma isaa hin beektu. Warri immoo biyyatti nu simattanii har'a taakkurra dhaabattee dhuftee hin jira yookiin har'a maalirra dhaabattee dhuftee hin jedhina. Dhiphina isheen keessa darbitee dhuftee wantoota hin beeku waan ta'eef tasgabbooftanii nama sana hubachuuf yaadaa malee isin gaafa achi dhuftan nama dubbistanii isin gaafa achi deemtan gaafa achi deemtan bichaadha gaafa achi dhuftan maal jedhama bookettuu nun qoxxaftanii warreen akkas jedhan hin jiru. Tokko lammaffaa gaafa biyya keenya birree gara biyya Azaabaatti deebinu gaafa achi deemtan isin nu dagattu jechuun hin jiru.
Teenyee online irra teenyee machees nama hin cufnu yookiin isin hin cufnu. Bilbila qabachuu keenya qofa beekamu malee akkamittiin akka bilbila qabannu homtuu hin beeku. Warreen eebbifamuun bilbila argachuu danda'u. Isaaniif eeyyamamuu danda'a. Warreen immoo kaan hojiin itti salphatee immoo bilbilli isaaniif hin eeyyamu ta'u. Fakkeenyaaf tokko ana jechuudha. Kanaaf waliif hundi keenya an ala jirrus an keessa jirrus waliif haa hubannu. ወንድሞቼ የሀገሬ ሰዎች እህቶቼ በሀሳብ ሀገር ለምትኖሩት ወደ ሀገራችን ስንሄድ ኩራትን ራስን መደንፋት ይቅርብን። ራሳችንን የምንደነፋ የምናውቀውን ሰው እንደማናውቀው አድርገን ከጎኑ የምናልፈው ካለ ራሳችንን እናስተካክል። ትናንትና የት ነበርን? ዛሬስ ደግሞ የት ነን? ነገስ የት እንሆናለን? ስለ ነገ ማሰብ አለብን። ትናንትናውን ማስተዋል አለብን። የወደቅንበትን ሳይሆን የተንሸራተትንበትን ማየት አለብን፣ ማስተዋል አለብን። ሀገር ውስጥ ደግሞ ያላችሁ እህት ወንድሞች፣ እናቶች፣ አባቶች ሁላችሁ በአሕዛብ ሀገር ስትመጡ ከአሕዛብ ሀገር ከውጪ ስትመጡ ትኮራላችሁ፣ ሰውን አታናግሩም። በቃ እናንተማ ዲያስፖራዎች ናችሁ የምትሉት እባካችሁ ተረዱን። እኛ ከእስር ቤት እንደወጣን ቁጠሩ። ከእስር ቤት የሚወጣ ሰው ምን እንደሚይዝና ምን እንደሚጨብጥና ምን እንደሚተው አያውቅም። ለምን? ታስሮ ስለነበረ ሁሉ ነገር አዲስ ይሆንበታል። ከሚገርማችሁ ነገር አሕዛብ ሀገር የሄዱ ሴቶች ችግር አለ። እነኛ አሕዛቦች ጋር ችግር አለ። ምንም ቢሆን አገር ገብተን አንቀመጥም። ቤተሰብ ያስጠላናል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ቤተሰብ ያስጠላናል፣ ሰው ያስጠላናል፣ ከሰው ጋር ማውራት ያስጠላናል። ስልክ መጎርጎር፣ እናት አባት ሲያወሩ ስልክ ላይ መደፋት ያሰኘናል። ብቻ አናውቅም። እዚህ ባልንበት ጊዜስ ማዘን፣ መጨነቅ፣ ስለ ቤተሰብ ማሰብ፣ ልጅ ካለን ስለ ልጃችን ማሰብ፣ ስለ ባሎቻችን ማሰብ፣ አልፎ ተርፎ ገና ለምጋባ ለፍቅረኛ ማሰብ፣ እጋባለሁ ወይስ አልጋባም፣ አገባሁ፣ ብዙ ነገሮች ውስጥ ገብተን ጭንቅላታችንን እናጨናንቃለን። እዚህ ጆሮአችን ይደነቁራል። የማሽን ጩኸት አለ፣ የሰዎች ጩኸት አለ። እግዚአብሔር እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የሳህንና የብርጭቆ ጩኸት ራሱ አንድ ራስ ምታት ነው የሚያመጣው። አንድ ነገር እንድንረሳ ነው የሚያደርገው። ግን ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ስንገባ እናንተ ጥባራዎች፣ እናንተ ምኖች፣ እናንተ ከአሕዛብ ሀገር የመጣችሁ ሴቶች የምትሉት ወንዶች አብሶ እውነት አስቡ፣ ትንሽ በጭንቅላታችሁ አድርጉና። እረፍት ያስፈልገናል። ከሰው ጋር መዋዋድ ያስፈልገናል። አይደለም ከሌላ ሰው ከቤተሰብ ጋር ራሱ የማንስማማበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ከዛ ቶሎ ብቻ ከቤተሰብ ተለይተን እዚህ ስንሆን ወደ ቤተሰብ እንሂድ መቼ ቀን እንቆጥራለን። 26 ቀን፣ 25 ቀን፣ 24 ቀን፣ 23 ቀን፣ 20 ቀን፣ 19 ቀን፣ 15 ቀን፣ 3 ቀን እያለን እንቆጥራለን። እዛ ስንሄድስ ሀገራችን መቼ ነው እኔ ከዚህ የሚሄደው? አሁንስ መረረኝ፣ አሁንስ አስጠሉኝ አለ የሆነ ችግር። ይሄንን መረዳት አለባችሁ። ለምን ወደን አይደለም። ሁለተኛ ሁሉም ሴቶች በአንድ ሴት አትመልከቱ። አንዷ ደልቷት እያለ ቤተሰቧ ደህና ሆኖ እያለ ምንም ሳይቸግራት አሕዛብ ሀገር የመሄድ ፍላጎት ብቻ ስላላት ከሀገሯ መውጣት ብቻ ፍላጎት ስላላት ብቻ የምትሄድ ሴት ስትገባ ሰውን ማላናግርም ምንም አልልም የምትል ብዙ ልትኖሩ ትችላለች። ይቅርታ እህቶቼ፣ እኔም ሴት ነኝ። ግን በችግር ያደግነው ችግርን አይተን ሀገራችንን ለቀን የተሰደድነው ተሰደንም እያለን በጭንቀት በስቃይ በለቅሶ እየራበን እየጠማን እየደከመን እየአመመን ራሳችንን ወገባችንን አስረን ቢላ እንኳን ሲቆርጠን ማሸጊያ የሚሰጠን የማናገኝ ደማችን እያንጠባጠብን የምንሰራ እኛ የትናንትናውን እናስታውሳለን። ዛሬ አረብ ሀገር ስለሄድና ስለተመለስን አንኮራም። ትናንትና የምንለብሳትንም ጨርቅ አንጥልም፣ መልሰን እንለብሳታለን፣ እናስታውሳለን። ትዝታ ይሆንልናል፣ ትምህርት ይሆንልናል። ስለዚህ የአንድ ሴት በማየት ከአረብ ሀገር ስንገባ እናንተ ከአረብ ሀገር የመጣችሁ እፍ አትበሉ። በእናታችሁ በፈጠራችሁ አስቡልን እስቲ። ትንሽ በቃ የሆነ እረፍት መውሰድ አለብን። እውነቴን ነው የምላችሁ። ከጫጫታው እራሳችንን ማረጋጋት ስለሚያስፈልገን ብቻ። ውስጣችንና ቁስላችንን የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ማንም አናወራም። እናት አባቶቻችን ከደወልን እንባችን እየወረደ ደህና ነን እንላለን። ከሚገርማችሁ ነገር
እህት ወንድሞቻችን ስደውሉ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን፣ አረ ልጄ ልማየው ምን ሆነሽ ነው ደህና ነሽ ወይ ስትልና ወይም ማየ እኔ እኮ ደህና ነኝ ምንም አልሆንኩም፣ አረ ቤተሰቦቹ ጥሩ ናቸው። የኔ እኮ ከመርዟ ጋር ነው የምንኖረው። ማን ያውቃል? የኔ ነገ እገልሻለሁ ዛሬ እገልሻለሁ ከምትለው ጋር ነው የምንኖረው። እንዴት ነሽ? ጤናሽ? ደህና ነኝ። የኔ እኮ ራሴንና ወገቤን አስሬ ነው የምሰራው፣ ግን ደህና ነኝ ኖርማሊ። ለምን ይሄ ሁሉ ጭንቀት? ለእናንተ አገር ውስጥ ላላችሁት በማሰብ የራሳችንን ቁስላችንን፣ ህመማችንን፣ ጭንቀታችንን እራሳችን ችለን ለእናንተ ደግሞ እናስባለን። ግን እኛ ወደዛ ስንሄድ እናንተ የምትሉን ቃላቶች ደግሞ የተለየ ነው። ዛሬ ብር ትጠይቃላችሁ፣ ነገ ብር ትጠይቃላችሁ። ከዛ ወደ ሀገር ቤት ስንገባ ምን ትላላችሁ? ብሩን የት አድርገሽ ነው? ለማን ወንድ አብልተሽ ነው እንላለን። ቤተሰብ፣ እህት፣ ወንድም ሁሉም እኔ ሁሉንም ነው የምለው። የት አድርገሽ ነው? ሲላክላችሁ የነበረውን ለምን አትቆጥሩትም? ግን ለምን ግን ዛሬ አገር ቤት ስንገባ እሷ ትኮራለች። ብር የላትም አሉ እኮ ምንም አሰራችም አሉ። ለቤተሰብ ያደረገችውንስ ማን ያውቃል? ማን ያስባል? ቤተሰብ ራሱ አስብም። የት አደረግሽ? የትኛውን ጎረምሳ ነው ያበላሽው ደግሞ ነው የሚባለው። ለእናንተስ ብላክ እናንተ ላይስ ብንልክና ብናስቀምጥ ታስቀምጡልናላችሁ? ይቅርታ ቤተሰብ ያላችሁ ቤተሰቦቻችሁ ላይ የምትልኩ አላውቅም፣ ግን እንደኔ ሆናችሁ ግን በራሳችሁ አካውንት ላኩ። እቺ መልእክቴ ነች። ማንንም አትመኑ። በዚህ ጊዜ በዚህ ዘመን በቀኛችን አስቀምጠን ወይ በግራችን አስቀምጠን ቀኛችንን እንጠረጥራለን። ጊዜም ድክመታችንን ከንቱ እንዳናደርግ ባይዘወይ ወደ ሀሳብ ስመለስ ሀገር ስንገባ የምንኮራ ሳይሆን የሀገሬን ሰው፣ የሀገሬን ቋንቋ፣ የሀገሬን አየር አገኘው ለምንደሰትበት ነው እንጂ ምንኮራ አይደለም። ግን ምንኮራ የሚመስላችሁ ሰዎች ይቅርታ ተሳስታችኋል። አንዷ ደልቷት በሄደች እና ተመልሳ በኮራችባችሁ ሁሉም አትንኩ። ሌላ ከሀገሬ ስትወጪ መርፌ ታኪያለሽ፣ ወደ ሀገሬ ስትመለሽ ግን ቅልብ ሰንጋ ነው የምታኪው የምትሉ ደግሞ አላችሁ። መምህር ብለን የምንከታተላችሁ ለምን ስለዚህ ታነሳላችሁ? አዛብ ሀገር ሴት እኮ ጽኑ እየጸናሽ ነች፣ ጠንካራ የሆነች ነች፣ ብረት የሆነች ነች። እውነቴን ነው። ሰዓት በላይ የምትሰራ ሳትጠጣ የምትለፋ ነች። ግን ለምን እንዲህ አላችሁት? ውፍረት በመብል አይደለም፣ በውሃ ሊሆን ይችላል። በውሃ ወፍራል፣ በእንቅልፍ ይወፍራል። እንቅልፍ እንኳን ምን አለና ነው? ግን ደግሞ እንደዚህ አትንኩን። ብንወፍርም ብንቀጥንም ህይወታችንን የምናቆኛለን። ሀገራችን ውስጥ ስንት ነው የምንበላው? 3 ጊዜ ከተገኘ 4ም ይበላል። ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት፣ ከዛ ደግሞ ወይ መክሰስ። ሀሳብ ሀገር ስንት ነው የሚበላ? እስቲ ሀሳብ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ሴቶች እስቲ እህቶቼ ድክም ብላችሁ አታክልት ነገር አንስታችሁ አፋችሁ ካላደረጋችሁ በቀን 3 ነው የምትበሉት? እስቲ ንገሩኝ። ቁርስ እንደ ነገሩ ይበላል፣ እንደ ነገሩ ሳንዱሽም ቢሆን ቢጠቀለል ይበላል። ከዛስ ምሳ ደግሞ ወይ 11 ሰዓት ነው ምሳው፣ አይታወቅም። ምሳና እራት 11 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ብቻ የለም እንደምታስቡት አይደለም። ሮዝ በልተሽ ነው የወፈርሽው፣ ሮዙ ነው ያወፈረሽ። ወደዛ ስትሄጂማ እሱ ያወፍረሽ። ግን ሮዝ ያወፍራል ወይስ ያደርቃል? አረቦቹ ይላሉ ሮዝ ያወፍራል። በሮዝ የሚወፍር የለም። ብንወፍር በእንጀራ ነበር የምንወፍረው፣ እንጀራ ነበር የሚያወፍረው። ግን ውፍረት ጭንቀትም ያወፍራል፣ ደስታም ያወፍራል። የሰው አካላት የተለየ ነው እንደ መልካችን። አንድ ሰው ሲጨነቅ የሚወፍር ይኖር ይችላል። አንድ ሰው ደግሞ ሲደሰት፣ ለምሳሌ እኔ ስደሰት ደስተኛ ከሆንኩኝ ውሃ ጠጥቼ እወፍራለሁ። ከሚገርማችሁ ነው። ግን ሀሳብ ውስጥ ከገባው ምን እንዴት በላለውና ነው የምወፍረው ሲጀምር ማለት ነው። ስለዚህ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች
እኛ ወደ ሀገራችን ስንገባ እስቲ ተረዱን፣ ጊዜ ስጡን። ወፈርሽ፣ ቀጠንሽ፣ ቀላሽ፣ ጠቆርሽ ሳይሆን እንኳን እግዚአብሔር በሰላም ለሀገርሽ ያብቃሽ በሉ። አትከፍሉበት እንደሆነ አይከፈልም። ቤት አለሽ መሬት አለሽ ወይ ብላችሁ ከምትጠይቁ እንኳን እግዚአብሔር ለቅድስት ሀገርሽ በሰላም አስገባሽ በሉ። እመቤትን እኔ በዚህን ጊዜ የታዘብኩት ነገር ቢኖር እኔ ምን ጨነቀ ሰው ብንገዛ ባንገዛ አንድ ጥያቄ የሆነብኝ ነገር አለ። እኔ ቤት የምሰራው እንዳትስቁ፣ እውነት ሴቶችም ያላገባችሁ ማለት ነው መሬት ገዝቼ ቤት የሚሰራበት የሚጠይቀኝ እኔ ቤት ሰርቼ እንዳገባው ነው? ወረቀት እንድልክ ነው? ጊዜው ተቃራኒ ሆኖ ነው? ላ አልሰራም። አስቀምጣለሁ ብሬን። ከዛ እኔና እሱ አንድ ስንሆን አንድ ላይ እንሰራለን። እኔ ብቻዬን ለምን እደክማለሁ? እንደ አዛባ ሀገር የመጣሁት እኮ እኔ እሱ ከፍቼበት እስከዛ ድረስ ራሴን አስተዳድራለሁ። ያላገባችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አትሞኙ። ስሩ ቤት ግን ቤት ሰራው እንዳትሉ። ለወንድ ብር አለኝ መሬት ገዛው ቤት ሰራው እንዳትሉ። ብወድሽ አንቺን ብቻ አንቺንና አንቺን ብቻ። እንኳን እግዚአብሔር ለሰላም በሰላም ለሀገርሽ ያብቃሽ። እንዴት ነበር ቆይታ? አንድ ሰው እንዲህ ብሎ የሚጠይቅ የለም። ከዛ እንዴት ነው ታዲያ መሬት ገዛሽ የሆነ ነገር ላይ ያደርግሻል ምናምን። ምን ጨነቀው እስቲ? ምን ጨነቃችሁ? በእናታችሁ ሀገር ውስጥ ያላችሁት ዝም በሉን እስቲ። በእናታችሁ ልለምናችሁ። እሺ ቤተሰብ ደግሞ ብር ላኪ 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 አትበሉ። የልጃችሁን እድገት ከፈለጋችሁ የኛን ብር ጥሉና እኛን ውደዱን። መቼስ እኛን ነው መጀመሪያ ያያችሁት መሰለኝ ከብሩ ከኛ ብር። ለምሳሌ ከኔ ብር በቅድሚያ እኔን ያያችሁ። ከልጃችሁ ቀጥሎ ነው ብሩን ያመጣችሁ ልጃችሁ። ስለዚህ ከልጃችሁ ቀጥሎ ያለ ብር ነው። ግን የምትቀድሞ ልጃችሁ ነች። ተሳሳትኩኝ እና ሌላ በእንባ ሁሉን እየሸፈነች የምትኖረውን የአሕዛብ ሀገር ሴትን አንቺ ጉዳተኛ፣ አንቺ ዲያስፖራ፣ አንቺ ምድርሹ ተውን፣ ትዕግስቱን ስጡን፣ ጊዜውን ስጡን። ጊዜው ሲደርስ እናወራለን። ጊዜው ሲደርስ ሰላም እንላለን። እኔ ልንገራችሁና ሀገሬ ገብቼ አባቴ ቤት ሄድኩት 3 ቀን ነው በቁጥር። ለቁም ነገር 2 ቀን ሄድኩኝ። በሶስተኛው ቀን ልሰናበት ሄድኩኝ። ማንም አምነኝም እንደዚህ ብል። ወደ ሀገራችን ስንገባ ብዙ ነገር ያስጠላናል። ከሰው ጋር ማውራት፣ ከቤተሰብ ጋር መስማማት፣ ብዙ ነገር የሆነ ክብድ የሚል ነገር አለ። መቼ ነው ከዚህ ሀገር የሚሄደው? መቼ ነው ይሄ ነው የምናስበው እንጂ በሰላም ሀገር የገባው ተመስገን አንልም። ለምንድን አላውቅም። ይሄ ችግር የኛው ችግር ሳይሆን እንግዲህ የማ ችግሩ እንደሆነ አናውቅም። መቼም ሰው ወዶ ሀገሩን ጥሎ አይሄድም ማለት። መጀመሪያ ሄድኩኝ ባለችኝ ነገር በያዝኳት አንድ ነገር ሰራለሁ ብል እችላለሁ። ግን አሰኝም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። አሰኝም። አስቀምጠኝ ተመልሶ መሄድን ነው የሚያሰኘው። 5 ዓመትም ስሪ፣ 6 ዓመትም ስሪ፣ 7 ዓመትም ስሪ፣ 10 ዓመትም ስሪ ተመልሼ በሄድኩኝ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ተረዱ። ችግራችን ሳይሆን ፊት ችግር አለ። ይሄን መረዳት አለባችሁ ሁላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ሀገራችሁ ውስጥ ሆናችሁ ስለኛ የማታስቡት ስለኛ ኩራት ብቻ የምታስቡት እሷ ኩራተኛ ነች፣ እሷ ምንድን ነች የምትሉ ሰዎች እባካችሁ ተረዱን፣ እንረዳዳ። ተመችቶን አይደለም የምንኮራው። አንዱ እህቱን አይቶ ምን አለኝ? እኔ በእህቴ ነው ያየሁት። አረሳም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ልክ መጥቼ ወደ ሀገሬ ሐሙስ ቀን ደረስኩ መሰለኝ። ሮብ ተነስቼ ሐሙስ ደርሼ ዓርብ ይመስለኛል ያየሁት ያን ሰው እና ከዛ ነው የመጣሽው? ከዛ የመጣችሁት እኮ ኩራታችሁ ጥባራችሁ አይደለም። እኔ ጥባሬ አይደለም። ለምን እንዳልከኝ የት ታውቀኛለህ? ምን አየኸኝ?
እውነት ተናደድኩኝ አለኝ። እኔ እህቴን ነው ያየኋት። እህቴ ከዛ መጣ እንኳን ልታናግረን ተጀነነችብን። መስማማት እኔ መጀመሪያም እንዳልኳችሁ ከቤተሰብ መስማማት በጣም ይከብዳል። ሀሳብ ሀገር ሰርተን ማለት በጣም ይከብዳል። መዋዋድ እንደ አዲስ ማለት ነው። ልክ ወደ ሀሳብ ሀገር ስንመጣ ከሰዎቹ ጋር እየተዋዋድን ነው የምንለማመደው። ልክ ተመልሰን ወደ ሀገራችን ስንሄድ ደግሞ የእናት አባቶቻችን ጸባይ ሊቀየር ይችላል። የወንድሜ ጸባይ ሊቀየር፣ የኔም ጸባይ ሊቀየር ይችላል። እዚህ ጋር ሲናገሩኝ ወይ መናደድ ባህሪ ላሳይ ይችላለሁ፣ ወይ ደግሞ ዝም የሚል ባህሪ ላሳይ ይችላለሁ። እንግዲህ ከሀሳብ ሀገር ስንወጣ ብዙ ነገር ነው የምንማረው። ብዙ ትዕግስትን እንማራለን፣ እምነትን እንማራለን፣ ብዙ ነገር ማለት ነው። እኔ ትዕግስትን፣ ፍቅርን፣ እምነቴን ሁሉ ነገር እኔ የተማርኩት በሀሳብ ሀገር ነበረ። ሀገሬ ውስጥ ነጠላ እንዴት እንደዚህ ተለብሶ ይኬዳል ብባል አላውቅም ነበር፣ ግን ለሰው ሰንበት ትምህርት ቤት እመላለስ ነበር። ፍቅር ምንድን ነው ብሉኝ አላውቅም። ይቅርታ ምንድን ነው ብሉኝ አላውቅም ነበር፣ ግን አሁን ነው የገባኝ ሁሉም ነገር በሀሳብ ሀገር ነው እና አጋጣሚ ሆኖ ወንድሜ የማይሆን ልናገረኝ ይችላል። ከዛ ዝም ልለው እችላለሁ። በዛ ዝምታ ውስጥ እሱ ምን ያስባል? ኩራት፣ ንቀት፣ ይህንን ነገሮች ሊያስብ ይችላል። እኔስ ምንድን ነው የማስበው? ትዕግስት ይኑረኝ፣ ቆይ ላስብ፣ ምንድን ነው ያለኝ? ተሳስቶ ይሆን ወይ ተሳስቶ ይሆንና ይቅርታ ሊለኝ ይችላል በኋላ። ከዛ ዝም እላለሁ። ዝም ስል ደግሞ እሱ ያዞራል። ጭባራችሁ ምናችሁ ለሰው መልስ አትመልሱም። እንደዚህ የሚባል ነገር አለ። መልስ ለመመለስ አንቸኩልም። ኢዮብ አባታችን ትዕግስት ያለው ሰው ነውና የእሱ ትዕግስት እንዲኖረን ሁላችንም እግዚአብሔር ይፈቅድልን። ለመስማት ቸኩል እንጂ ለመናገር አትቸኩል ይላል አይደል? ስለዚህ ትዕግስትን ተምረን ስንገባ ጢባራ ሊመስላችሁ የሚመስላችሁ ሰዎች እባካችሁ አይደለም፣ ጢባራ አይደለም። እኛ ጢባራዎች አይደለም። ችግርን፣ መከራን፣ ራብን አይተን ጭንቀትን አይተን 24 ሰዓት እንባ ከዓይናችን ሳይደርቅ አመት በዓል በመጣ ቁጥር የምናለቅስ፣ ቤተሰብ ባሰብን ቁጥር የምናለቅስ ዋነኛው እስር ቤት ውስጥ ይቆየናል። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተረድታችሁን ሀሳባችሁን ምን ማለት እንዳለባችሁ፣ እንዴት ከኛ ጋር ማውራትና ማግባባት እንዳለባችሁ እራሳችሁ ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ ከሀሳብ ሀገር ስትገባ እረፍትና የሆነ ትዝታ ውስጥ ትገባለች። የሆነ ጸጥ ያለ ቦታ ሄዳ ታስባለች። ያ ሰው የሚረዳት ሰው ጸጥ የሚል ቦታ ይወስዳትና ሀሳቧን ሊረዳት ይችላል። ጭንቀቷን ሊቀበላት ይችላል። ስለ ቤተሰብ ጉዳይ ምን እንደሆነ ሊነግራት ይችላል፣ እንድታውቅ ማለት ነው። ሌላኞቹስ ራሷ ጉዳይ ወደ እዛ ሄዳ ስትመጣ ብር ስታገኝ ተማሯ ነው የምታነው። እንደዛ ምንላለን። ፕሊዝ እህት ወንድሞች፣ ሀገር ውስጥ ያላችሁ የሀሳብ ሀገርን ምንም ያልቀመሳችሁ ከሀሳብ ሀገር የሚገቡ ሴቶች ላይ አትፍረዱ። አንዷን ጣት ስትጠቀም አንተስ ብሎ የምጠይቀ ስንቱ እንደሆነ ወይ ሁላችንም እንረዳዳ። እንድምቲ ኬኛዩ ወሊፍ ያውበን ማሊፍ አካ ጨልስኑ ማሊፍ አካ ዝምጀኑ ማሊፍ አካ ደበርስኑ ጀቾታ namni nuun jedhanii kuraatiif miti yookiin xibaaraaf miti obsa barreeti. Imimmaan keenya dhangalaasaa isaan bira yoo hojjenne shanti beetii seennee imimmaan keenya dhangalaasaa gaafa isaan biratti deebiin kolfina. Fakkeessaa jira. Keessi keenya gubachaa jechuudha. Maalidha? Maashallaa noo gubatteen kolfitii jedhuuti. Maashallaa gaafa akooftu gaafa bishaachuuf jettu gaafa qubattu fitik hidhatti hin kolfite. Maqaa inni bitti kolfite keessan nus akkas goone warra zaaba keessa jiran jechuudha. Kanaaf please dhugaa isiniin kadhadhe. Gaafa biyya azaabaa dhufnee nuun kabajaa hin jenne garuu yeroo nuuf laaddaa nuuf hubadhaa. Callisuun keenya maalidha? Callisuun deebiidha miti. Owwaachuun keenya maalidha? Adeemsi keenya maal fakkaata? Dhugumaan kaleessaa yaadanna moo har'a bichaa qarshii arganneef koora? Hunda keenyatu akkas immoo nam tokko qofatu akkasi. Kana hundumaa adda baafannee yoo beeknee baay'ee sanatti fakkaata.
Kanaaf ingidiin maal akkan jedhu innumu ilaa innumu waa'ee ijoollee biyya azaabaa yookaas ni humtuu hin dhumu jechuudha. Maaliif baay'eedha inni hirata waan ta'eef hundumtuu seenaa mataa mataa isaa qaba. Kanaafiyyuu warri biyya keessa jirtanii nuuf hubadhaa isiniin jechuun jaaladha. Gaafa beeloftu beeloftee quufe jetti. Bilbilaaf obboleessa obboleettii abbaa manaa abbaa haadha. Abbi ta'een bilbila. Ishiin beelofteedha akkasitti anjetii ishii akkasitti warri gaala. Akkamii antala koo nagaa keetii akkoo deekoo yookiin kalas yaani ሁሉንም ማለት ነው። እሷ ግን ሽንግል እየጨረሰ ጋራሽ ግጥም ጎቴ ደቴሮ ከሲያንተ ወይ አመምሳኛ አደዩ አመንቆርሲኛ አደዩ ኩፍቶ ዲበር ማሪፍ ሳራ ከንዲፈኔ አከሚሚ ማቲን ብረ ጅርቱ ስትቶሌ ምናምን አራ አከሃደ ኮቲ አከተላቶ ይተከሺ አምገበገብዱ ነርጊነሲ አከሃደ ኮቲ አረሽኑ ማንዶበቱኒ ጢንግ በየሳ ማቲ በየሳንገሌ ማቲ ጢቆ ቀቦታ ማቲ ኩዳን ቀቡ በክሽን ሳሪ ደሚያ ፍሩ ጀቴውታን garuu maal gootere isaan jajjabeessuuf indee isaan akkamitti dhiphatu. Isheen biyya azaabaa keessa teessee dhiphatti warra biyyaatiif yaadu ishee maalidha? Sammuu qabaachuu ishee ilaala shamarree biyya alaa. Dhugaasiniin jedha. Sammuudhuma ishee ilaala. Ofii dhiphachaa, ofiiti gaddaa, ofiiti dhukkubsachaa isaaniif garuu laa jettee maatiidhaan jechuudha. Kuni garuu dhukkubbii garaa isheetti baattee laphee ishee irratti baattee kan dandeessudha jechuudha. Kan hunda garuu nu eenyumti keenya guyyaa takka yaannee hin beeknu. Boonuu keenya guddaadha malee jechuudha. በስደት መኖር በማደር ሀገሬን ጥዬን ብሰደድ የአባቶች አምላክ ይረዳኛል፣ ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል። Guyyaa gadda keenyaa, guyyaa dhiphina keenyaa kan nu jajjabeessitu haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaliin qofa warreen ishiittaman warreen araarsummaa ishiittaman jechuudha. Waaqayyo uumaa keenya isa nu uume qofa bukkee keenya jira. Dhiphaan nu rakkaan nu beeloof nu dheebon nu daaru. Isatti hunduma kennanii jirra waan ta'eef jechuudha. Garuu waanuma nutti tolee haasoo nutti fakkaata. Gaafa asii galle maqaa nurra buustu, gaafa ammoo biyya akkana deemne maqaa nurra buustu. Garuu kam dandeenya? Gaafa deebineef gaafa achi deemtan nun dubbistanii hin koortu. Ilaa akkamittiin sin dubbisna misaalii damee biroo onlaayinii irra hin ta'e yookiin immoo bilbila haasa'uuf hin jenne biraa hin deemu. Gisee boqonnaa qabnutti bichaadha. Gisee nuti boqonnaa qabnu isin immoo hin jirtan. Kazaa kun maalidha ree? Rakkina keenya nuuf hubadhaa malee biyya saboo deemtee hin koortaa nama hin dubbistu laa maaf hin koora? Ani nama eenyudhaani? Ani nama akkamiiti? Naman kaleessa hiyyeettii turedha. Naman kaleessa akaayii nyaaddee guddadhedha. Naman kaleessa doobbiidhaan guddadhedha. Naman kaleessa suummoo nyaaddee oolee buledha. Har'a garuu lukkuu malee nyaadhu, asaa malee nyaadhu, foon malee nyaadhu kan jedhu. Dhugaa eenyudhaan? Mee namni tokko ani eenyudha jedhee ofaaf gaafatee beekaa duuba isaatti deebi'e. Kanaaf yoo gaafanna waan ta'eef isin immoo yaada keenya nuuf hubadhaa. Warra biyya keessa jirtan. Kanan siniin jedha. Mee gidi kan har'aa asumarratti yoo dhaabne wayya. Innuma waan ta'eef jechuudha. Garuu warri taasisame keessattuu warri furdattanii warri maal jettanii dhuftuu jettanii furdinni baadadha miti foon baadadha. Foon baadadha inni dhufas hin deemas. Gammachuudhaan dhufuu danda'a, gaddaan deemuu danda'a. Kanaaf maaf akka furdannu isinitti himeera. Warri immoo furdannis jiru. Isaan otoo nyaatin bulu ruuzi nama affeella. Warri furdate sun mee kanumatti ilaalaa. Warri biyya deemee biyya isaatti furdoo ture jechuudha. Gaafa biyya azaabaa deeme qallatu moo hin jiru. Inni otoo nyaatin bula moo kam? Moosoo bichaatti otoo nyaatin jiraatee nuti moo nyaanni furdate. Maqaa nurra buusun dura nu madaalaa mee dura. Nu madaala.
Enna akkasii jedha. Egaa dhumarratti walaloo gabaabduu akkasii dubbisiisan ቪዲዮ ኳራስ ማለት ነው። ዛሬ ሁሉንም አንስተን አንጨርሰን ግን እኛ ወደ ከአሕዛብ ሀገር ወደ ሀገራችን ስንሄድ ራሳችንን እንቆጣጠር። ትላንት የነበርንበትን እናስብ። እኛ ማንን ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። ትላንት ምን በልተን ነው? ዛሬ ደግሞ ምን እንብላ? የትላንትናውን አስበን የዛሬ ምን በላተን እግዚአብሔር ይባርከልን ዘንድ እንለምንበት። ስለዚህ እናንተ ወደ ሀገራችሁ ስትሄዱ ልክ ኖርማል ሆናችሁ ሂዱ። በኋላ መዝናናት ትችላላችሁ። እዚህ ከእስር ቤት እንደወጣን እንደሆነ እናውቃለን። እንግዲህ እስር ቤት ከገባሽ እውነቱ ውሸቱ በእውነት ተመስክሮ ከገባሽ ይከብዳል። ስለዚህ በርቱ፣ ባላችሁበት በርቱ። ህመማችን፣ ጭንቀታችን፣ ሀዘናችንን፣ እንባችን፣ ራባችን፣ ጥማችንን፣ ሁሉ ነገራችን፣ ድካማችንን ክርስቶስ ይሸከመዋል። ሁሉን ለክርስቶስ ሰጥተን እኛ ጠዋትና ማታ ባይሞላልን አባታችን ነው ለምነን እንዋል እንደን ነው የምላችሁ። ስለዚህ በርቱ። ከዚህ በላይ የምላችሁ ነገር የለም። ሁሉም ነገር አውርተናል። ለዛሬ በቃናል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ እያልኳችሁ በመጨረሻ ላይ እንግዲህ አፋን ኦሮሞ ነች ግጥሟ። እሷን አንብቤላችሁ እንተኛለን ማለት ነው። እናዳምጣለን ማለት ነው። ይቅርታ በቃል መተኛ ጀመርኩ እንግዲህ ቪዲዮ ነገ ነው የሚደርሳችሁ። በይዘው አሁን ማታ ነው እየሰራሁት ያለሁት ግን ነገ ነው የሚደርሳችሁ ቪዲዮ። ስለዛ ነው እንተኛ ያልኩት እና እንቅልፌ በአይኔ ላይ መታለች። አይኔ እንዴ ድሮም ውስጥ የለችም ወደዛው እንዳጠፋ ድሮም አይነ ከይሰ እንጅርቱ አቹማን ማፈሽ ይሉን ኤላ ብያ ሀዛባት እኚ ዮጋ ቀይሮ ይሮ አርገንትለ ሂንቴ ማክተኝ በረስና ዱብስና biyya keenyatti waa'ee amantaa maal akka ta'e kan hin beekne gaafa biyya azaabaa dhufne harki keenya gadi hin ta'u. Sinitti fakkaata. Online irra oolte, TikTok irra oolte. TikTok irra maal ishiin akka barattu beektu? Online irra maal ishiin akka barattu beektu hin beektan. Maalirraa akka barannu beektu hin beektan. Kanaafiyyuu ishiin akkas online irra oolte, achitti online irra oolte. Kanaaf amma nuti ishiitti maal jechuu baannee ishiin nu dubbisuu iddoo warra akkas jettanii yaaddanii please. Akkas miti ishii. እና እንዱት ከኛ ወር ቢያ ከሰ ጀራኔ ሲን ጥባራዎች ሲን ማል ጀታኒ ዚ ፕሊዝ ልክ ይልማት እንትን ጀራ ኑፍ ያዱ ያዳ እሺ ሻማታ ተሲኒ ከምባቅጡ ምቲ እሺ ከሰኒ ቦባቱ ሰሞ ይፈከሰ ጋንዴ ዱካና ሳኒ ሰኒ ፍሽ ቦሩሽን ሞ ነማ ከታቱ እሺ ዳፍሳ ከታተነ ሞ እንጀበሱ ኑክራው malee xabaaraadha warri biyya arabaatti dhufe hin jedhina. Inkooru hin jedhina. Dura hubadhaa. Hubannoon ilaala. Maaltu nu koorsani? Maaltu nu koorsa gosi jamar? Sitti beekti dinnee galle bara. Biiroo keessa hojjechaa turre seetanii. Lamaanninyaan viidiyoon irraa hin gaa. Dhugaa hin dhumootu odeeffamee dhume. Dhugaa sin hin jedhu. Mee walaloo gabaabduu mushii sin dubbisa. Haadha obsa bal'aa jedha. Asirree walaloo. Akka xumuraatti dhaggeeffadhaa. Haadha obsa bal'aa dandeessuu waan hundaa ishiin qaaman xiqqoo nama sammuu guddaa mee eenyu siin jedhu ati silaa addaa mee har'a ka'eetan waa'ee kee dubbadhaa. Mee har'a ka'eetan waa'ee kee dubbadhaa. Callistuuf dandeessuu baattuu rakkinaati. Dukkana ibsitaa shaamaa ifaatati. Ormaa ifaa taatee ofii bobaatati. Ormaaf ifa taatee ofii bobaatati. Dirqama fudhattaa kan sitti laatamee dandeessee hojjettaa waan siif qopheeffamee lafarraa ol siqee gamoo ijaarramee nan kufa hin jettu lubbuu keef dhiphattee hundumatti fiigdaa waaqayyoon abdattee ni qulqulleessitaa gamoorras dhaabattee. Ni qulqulleessitaa gamoorras dhaabattee. Suuraan dura sanatti agarsiise argitaniitu ta'a jechuudha. Akkamittiin gamoorra dhaabattee akka qulqulleessitu shamarran biyya arabaa. Lafa gadi ilaaltu jalli isaa dhagaadha. Kan wajjinis jiraattu namni isaas badaadha. Rakkina himachuufis hunduu alagaadha. Gubaa keessa keetii
dhokfattee jiraattaa beeloftee dheebottee kaayyoof tattaafattaa ilkaan keetiin kolfaa keessa kee dhukkubsattaa ilkaan keetiin kolfaa keessa kee dhukkubsattaa dhibamtuu hin ciistuu boqonnaa hin qabdu alagaan siin na'u kan si yaalu hin qabdu ani waan biraa hin jedhu ati umurii dheeradhu ani waan biraa siin hin jedhu ati umurii dheeradhu gaafa biyyaa baatu kutattee garaa kee biyya keetis dhiistee abbaaf haadha kee kan wajjin dhalattee obsitee obbolaa kee yaada daraaramtaa teessee tokkobaa kee yaadan daraaramtaa teessee tokkobaa kee guyyaan yoo dadhabdee hojii isaanii halkanis hin qabdu irriba gaariin sammuu keessi jeeqamaa yaaddoof aarii sammuu keessi jeeqamaa yaaddoof aarii guyyaan yoo dadhabdee hojii isaanii halkanis hin qabdu irriba gaariin sammuu kee ni jeeqa yaaddoof aarii hundumaa dhokfatta yoo maatiif bilbiltuu natti tole malee ani rakkadhen jettu maatiin yaaddessitu ati ishii yaa beektu maatii yaaddessitu ati ishii yaa beektu xiqqaanis si waamaa guddaanis si waamaa dafi malee boqodhu kan jedhu hin jiru gonkumaa kan arge qofatu beeka nyaara haadha namaa kan argitu beeka nyaara haadha namaa yeroo si ergatanii humna kee jaalatu yoo damoosni gahees lafa jala waakkatu yoo hallitti bade si baasanii si darbatu sammuu si duwwaadha waaqarree hin sodaatu sammuu isaanii duwwaadha waaqarree hin sodaatu waan hunduma keessatti kan nu jiraachise waaqayyo yaa galatu yeroo si ergatanii humna kee jaalatu yoo damoosni ga'ee lafa jala waakkatu yoo hallitti bade si baasanii si darbatu sammuun isaanii duwwaadha waaqarree hin sodaatu waan hunduma keessatti kan nu jiraachise waaqayyo yaa galatu waaqayyo dhuguma yaa galatu waaqayyoof galanni haa ta'u warri walaloo kana jaalattanii subscribe share like gochuu hin dagatinaadha viidiyoon koo har'a qabadhee dhufe asuma irratti goolabee jira waan na dhaggeeffataniif galatoomaan isiniin jedha hundumti keessan immoo yaada qabdan koomentii irratti naa barreessaa yaadni kun sirrii miti busee deebi'uu naan jettan akkuma dura isiniin jedhe ani naman deebi'uudha naman sirraa'udha jechuudha sinirraatii gorsa keessan nama fudhadhu jechuudha maaliif ankoo qofti nan awwaaxxoo waan ta'eef na fayyada waan ta'eef gorsi keessa yaadni keessan jajjabni keessan na fayyada koomentii irratti naa barreessaa isiniin jechuun jaalladha egaa waaqayyo gooftanii akkuma nagaadhaan biyya keenyatti nu baase nagaadhaan biyya keenyatti nu haa deebisu waan abboota keenya hunduma keenya waliin haa ta'u faaruu kana hunduma keessan iyyuu sin affeeree jira hundumti keessan dhaggeeffadhaadha amantaa kamiyyuu taatanii dhaggeeffadhaa faaruu kanas isiniin jechuun jaalladha isiniin affeera waaqayyo gooftaan lafa jirtanii si faana haa ta'u galatoomaa eebbifamaa subscribe gochuun hin dagatinaa ishee jajjabaadhaan ብሰደድ የአባቶች አምላክ ይረዳኛል ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል እያረገልኝ ገደሉን መንገድ እየሆነልኝ በአሉ ዘመድ ብርቅም እንኳን ከቅድስት ሀገር ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር በስደት ብኖር በባዕድ አገሬን ጥዬ ብሰደድ የአባቶች አምላክ ይረዳኛል ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል እየባረከ የእጆችን ስራ አብሮ የኖረ ካለሁበት ስፍራ በባዕድ አገር ትጉ አድርጎኝ በጠላት ፊት አሰለጠነኝ በጠላት ፊት አሰለጠነኝ በስደት ብኖር በባዕድ አገሬን ጥዬ ብሰደድ
የአባቶች አምላክ ይረዳኛል፣ ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል። ስሙን ስጠራ ወደ ምስራቅ ዞሬ ብኖር በፊቱ አንገቴን ሰብሬ ክብሬ ሆነልኝ ባለ ብዙ ጸጋ እንዴት ይወድቃል አንተኔ ተጠጋ እንዴት ይወድቃል አንተኔ ተጠጋ በስደት ብኖር በባደ አገሬን ጥዬ ብሰደድ የአባቶች አምላክ ይረዳኛል፣ ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል። እያስተማረኝ የምስጋና ዜማ ስለ ጸሎቴን ዘወትር እየሰማ ከኔ ጋራ ነው በመውጣት መግባቴ የአባቶች አምላክ ይክበር መድኃኒቴ የአባቶች አምላክ ይክበር መድኃኒቴ በስደት ብኖር በባደ አገሬን ጥዬ ብሰደድ የአባቶች አምላክ ይረዳኛል፣ ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል። በስደት ብኖር በባደ አገሬን ጥዬ ብሰደድ የአባቶች አምላክ ይረዳኛል፣ ሐዘኔም ዘመን ያጽናናኛል።